Polnića Hari Vukas, evo momčad se priprema na put za Rijeku gdje će obaviti mini pripreme. Kratki rezime do sad učinjenog, već smo čuli da ste u više navrata preuzeli odgovornost za neke loše rezultate. Pa ne bježimo od toga, da rezultati su trebali biti bolji s obzirom na renome koji Zrinski ima i ekipu koju ima. Ja sam kao trener svjestan toga da je to rezultatski na tablici trebalo biti bolje. Doduše nismo mi daleko od vrha, dio smo vrha i svega, ali kažem, rezultatski je to trebalo biti bolje. Bilo je i dobrih igara i loših, hajmo reći da je bilo svega, i Europe i svega. Bio je onaj cilj prvi da do prve pauze izgurali smo onu prvu pauzu sa 3 pobjede, smo se priključili praktički skroz prema vrhu. U ovom drugom dijelu smo ipak imali neke kikseve i jednostavno to moramo ispraviti, međutim sad je manje prostora za nekakav manevar, jednostavno svaki naredni neki, ajmo reći, veći kiks može nas neću reći zabiti dole, ali nemamo prava na takve neke stvari, tako ćemo napraviti sve i u svrhu toga idemo i u Rijeku da se pripremimo tu prijateljsku utakmicu na Kantridi. I nadam se da će i ovi igrači koji nisu bili na 100% bili ozlijeđeni, tako da će se svi vratiti, da će se dignuti igrači koji nisu imali kontinuitet igara, imali problema sa ozljedama, tako da jednostavno nemamo puno vremena za kukanje i sve ostalo, moramo raditi dalje i napraviti sve da budemo bolji. Pred ove mini pripreme i kada pogledamo zadnja 2 kola u kojima je osvojen samo jedan bod, šta ste detektirali kao najveći problem i na čemu ćete inzistirati tijekom ovih? Pa to je osim što ćemo raditi na obnovi nekih stvari kondicijskih, mislim da je u ove zadnja utakmica mora biti mjerilo svega, koja je bila i taktički dobra, ali najviše od svega je bila na jednom voljnom momentu, na jednoj agresiji, na čvrstoći u sredini terena, i to je ono možda što nam je falilo u nekim utakmicama u kojima nismo polučili rezultat koji smo trebali. Tako da ova zadnja utakmica što se tiče voljnog momenta, što se tiče agresije, što se tiče trke i svega ostaloga, jednostavno mora biti vodilja za dalje. Sljedeća utakmica, gradski derbi sa Veležom. Ma je, svi znamo šta znači ta utakmica, bit će jako teško, ali mi imamo stvarno roster odličan i ova 2 tjedna ako se pripremimo na pravi način i ako se neki igrači dostignu, ajmo reći neću reći željenu razinu forme, ali da uđu u jedan normalan ritam. Neću reći da neće biti problema tamo, ali sigurno da idemo optimistični tamo. Znamo da je domaćin tamo i agresivan i goropadan i znamo šta znači ta utakmica, respektiramo sve to iznad svega, ali kažem, mi smo spremni za te izazove. Treneru, hvala i sretno. Hvala vam.